kubor nakaslem jong unongsan hima. FBR berpila file sepang tu ka. Kena kibala sepriang kubur yang penggalor kalau puno. Ketua mentah kadang sakut hagajing tokit di Shen ngan saya kendu biang ya officer in charge jong ke Rinjak Police Station ngindang mengandang wajing tip susu kalau apa yang doang nu dindre katu kanis ni ngalayo ya ke phone call na officer jong ke Rinjak Police Station bawang ba ula le ya ke benam na ke bentaju bat kani gede ke wei pat ke area ke ba let's say kadang de ke jaka ke ba ke area ke ba ke kecil pareng jong ke long grey area ke ba de ba ka ai long ba kumno ba watang ba pin tokit wa ye ki di kamde ke besuk namar ba gede ba ke cyber law ba ke cyber space te kamde ke besuk Giong ba katu ka kantai ka sepriang hi ka video ka live kubur ba ka ya kata te ngang nang ban ong ye dindre nga yen me ga nong rim ba kadon ke jingkren tomet persah ya katu ka kantai but kidon ru ki komen ki ba long kumba berngem ya ka di tangkata di kai ka ba ka le ga jingim simen ngamdani ibanong dindre abang ong ya ga briu ga bomot ka kentupi ki kintai borok ba kamdei bandan ke jingle tomet ke jingkren beng ke jing berngem ke jing berset Kaya ka kubur pat namar tu kantai ka ong ba kam sutunat ikasi mo I don't like kasi de kai bagpalong ikipai baru kindom mo kipat kaya gaji kantu mo ikan katati ka pinaban keli na ka namar nga ngam la manong e halor kata pinaban keli na katu ka samla jendre nga ngalong concern be ba ni kamsim aku bai dei lele ba ki kantai kejing berngem kejing berset kejing puting ko tempani ya ki kantai kamdei ke ba dang menta jadi ke bala aslam ba ke ba sosi kolong ba kanang yai beteng adu menta Kementar kila bun ki mo kila bitar ya pi pisar kisa kumno ma kila ay biar kila bitar tu komen ni kila bitar ngade ubriu bangej ha kejing lai don but ni don ye ko ban penpau yela ke jong kejing snow ke jongi ban ni im agari ke balai don ban ngande ru wei ban nong song snong ba pinong ba tang na kadau ba don kejing ma yenu ino bangin khang no what ya ke freedom ladai kata ke internet freedom kataru ngamla ban pediak dindai ngade ru briu bangangit ha kata ke hok ke bangi ong right to offend idon ke hok ban penmong yang aru tang ba kata ke nia ke ba pi clay persya yang kadai benlong ke bosongnya ke bosong ai ba ke bosong nong rim tangkap boleh sih bun pastor